nongeye gusuza abakunzi ba Pi Network. Ndagira ngo mbabwire ko Stellar Protocol murabizi ko ifitanye imikoranire na Pi Network. Ubu tuvugana Stellar Protocol yamaze kugirana imikoranire n'amabanki. Bivuze ko kubera ko Stellar Protocol ifitanye imikoranire na Pi Network mu bijyanye no kwihutisha serivisi zo koherezanya amapayi n'ibindi, ndagira ngo mbabwire amabanki amaze nayo kwihuza na Stellar Protocol, bisobanuye ko na Pi dushobora kuyibona mu mabanki. N'uwango banki rero zimaze kwihuza na Stellar Protocol ni nyinshi, ariko ntabwo ari cyane. Nanone ndagira ngo nzibabwire, mwibuke gukora subscribe, musharinga n'abandi video. Banki ya mbere yitwa IBM. Mu 2017 mu kwezi kwa 10 Stellar Protocol isanzwe ifitanye imikoranire na Pi Network yagiranye rero ubufatanye n'icyo twitwa IBM cyangwa se ClickEX kugira ngo bagirane imikoranire mu bijyanye no kuba transaction zakwihuta mu bihugu bya Pacifique y'Amajyepfo, ubwo ni muri region ya Pacifique y'Amajyepfo. Aha rero iyi mikoranire igamije kuba amabanki ari muri iyi region n'uwango muri ako gace ashobora kuba yakoresha uburyo bwa blockchain bwa cryptocurrency mu iterambere rya cryptocurrency bifashishije Stellar blockchain. Bivuze ko Stellar blockchain murabizi ko ifitanye imikoranire na Pi, bivuze ko izo banki nazo zigiye kuzajya ubwo zatangiye kuzajya zikoresha Stellar blockchain mu bijyanye na cryptocurrency. Izindi banki niyitwa MoneyGram International mu rwango mu 2021 rero mu kwa 10 nabwo Stellar Protocol yatangaje ko igiye kugirana imikoranire na MoneyGram mu rwego rwo kwihuza mu bijyanye na blockchain ko ni cryptocurrency, bagakoresha cryptocurrency mu mabanki. Aha rero iyi ni technology rero MoneyGram yari ishakaga gushyira mu bikorwa remezo byayo bya banki, aho rero izajya yemera abantu kuba bakoresha Stellar cryptocurrency cyangwa Stellar native cryptocurrency ariyo twita XRM. Ni coin yitwa XRM izajya rero yifashishwa mu bijyanye no kuba yakoreshwa mu mabanki, cyangwa se ukaba wafata fiat money amafaranga y'inote ukaba waguramo XRM cyangwa se stable coin yitwa USDC, nayo ikaba yakoreshwa mu bijyanye no kuba abantu bahaha cyangwa se bakoresha aya mafaranga muri banki. Aha rero navuga ko MoneyGram rero yemereye abakiriya bayo bo mu bihugu bitandukanye kuba bakohereza bakanakira payment za cryptocurrency muri banki. Murabizi ko ifitanye nyine imikoranire na Pi Network. Ubwo niba yarageze mu mabanki nka za MoneyGram, aho abakiriya bari bemerewe kuba bafata cryptocurrency bakazikoresha nka XRM na USDC, bivuze ko na Pi Network birashoboka ko vuba ngaha ishobora kumva yegeranye imikoranire na banki kubera ko ifitanye imikoranire na Stellar Protocol. Ikindi ni cyitwa Deloitte rero nayo ni yakurikiyeho mu 2016. Deloitte rero yegeranye imikoranire na Stellar mu bijyanye no kuba ibyo bita cross border payment application, aho rero Deloitte Digital Bank yegeranye imikoranire na Stellar Protocol ku buryo nayo yakoresha ama cryptocurrency. Iyindi yitwa ICC Bank rero mu 2016 mu kwa 12 nayo yemeye gukoresha cryptocurrency mu rwego rwa blockchain ya Stellar, aho rero ICC Bank irimo cyangwa se yo mu Buhinde yakoresheje uburyo bwo kuba byatransfera amafaranga y'ama cryptocurrency mu mabanki. Rero muri shortcut cyangwa se summary y'ibi ngibi n'uwango banki zimaze kugirana imikoranire na Stellar Protocol, hari yitwa ICC Bank niyo mu Buhinde. ICC Bank rero ikanayo yaragiranye imikoranire na Stellar Protocol. Iyindi yitwa South Pacific Region Banks yariyo navuze yitwa IBM Partnership. Iyindi yitwa MoneyGram Global, iyi rero ikorera mu bihugu birenga 200 ku isi yose, ikaba nayo iri gukoresha cryptocurrency muri serivisi za banki, aho ikoresha ibyo bita USDC, ni ifaranga ridahindagurika ry'idolari, ndetse ikaba ikoresha na XRM. Iyindi yitwa Deloitte Digital Bank, iyo ni banki yo yigenga, navuga ko ni banki iri global focus, ariko ikaba nayo yaragiranye imikoranire na Stellar Protocol.
ubwo rero bivuze ko Stellar Protocol kuba ifitanye imikoranire na Pi Network ni cyerekana ko nubwo murabizi ko system ya Pi Network ishingiye mu bijyanye n'amatransaction ikoresha technology ya Stellar. Bivuze ko Stellar irimo irafasha project nyinshi kuba zagera mu bintu bitandukanye, yaba muri Pi Network ndetse no mu mabanki. Rero nshimira umwe wese, mureke dutegereze turebe the next things bashobora gukora ku bijyanye na partnership ya Stellar na Pi ndetse n'amabanki. Imana ibarinde, no kujya subscribe, sharing n'andi video.